sarapan, urung ngopi, kok ngeyel mau lanjut golek kitab suci toh guru. Ya maaf, ndang pesenke pecel lele papat karo es teh konggokong, lemes rasane, kudu semaput. Gak doyan es teh, ekstra jos susu wae Kak Gokong. Kamu lho biasane ngombe banyu kobokan ae kok saiki guayok, njaluk ekstra jos susu, dasar pat kai celak. Wis gak usah gelut, ndang budal konggokong, selak semaput aku. Siap guru. Tak golekno obat promak sekalian karo gedang sak tandan. Kenapa kamu beli pisang sak gedene? Arep dodolan gedang goreng toh? Tananya pisang untuk sampean siji tok guru. Sisanya mau saya buat kolak gedang.